Merhaba, şeva baş, çağa bxêr, Kurdiya Anatolya navîn, kîmelûkî temaşa dike, ji we giştgera Silav û Rêz. Îro ez û hevala xwe Zahîre Qenat Yıldırım em ê programka baş ji we re pêşkêş bikinî. Destpêkê ez dixwazim hevala xê Zahîre maxe kirtasî bide naskirin. Kerem canî. باز هوالا من دلال چیدم و ایوال باش شوارا از پیشی دخوازم همه نیوان ما و بسترمان ما و تماشاوان ما بگرمی سلاف بکم ناوی من زایره kanat yıldırma عزیز Anatolya navin jibinde buldum. Ez لسوید وک حقوقناس کار دکم. Ez programa mini pekani yekemine. Pekan platforma Kurde Anatolya navin le Avrupa'ya. Ez dixwazim Pekan civû parêstina û pêşketina çand û kultura me avabiye û îro jî em ê partiyekî vê kulturê ji wer bidin temaşakirin. Ez dixwazim ez hevî dikim programek xweş tê bibe îro û ji bîro nekin programa me li YouTubeê, Instagramê û li Facebookê par bikin û bişopînin. Spas. Gelek spas canê, hevîdarim em ê bernameyên xweş baş bi hev re çêkinî pêşa rojan de jî. Piştî demeke dirêj bi rastî me program çê nekiribûn yani min bixe ji ber ku wexta min pir tunebû. Jî îro şinda em ê bi Zahîre ve bi hev re bernameyên li ser hunerên Kurd, hunermendên Kurd em ê pêşkêşî we bikinî. Îro me bi genco dest pê kir pêşiyê yani pêşerojê de hîn hunermendê din jî em ê wan li ser ekranên Pekan TV'yê. Em ê dixwazin hunermendê mê Anatolya navîn jî werin naskirin, yani bidin naskirin. Çi ji dest me ve hatiye em alîkarî wan jî bikinî. Ez dixwazim mêvanê me hûnên ser ekranê nîvanê me îro wek me di afîşa xwe de jî nivîsî şeva çilê yan jî şeva yêlda tê gotin. Me xwestem him li ser wê mijare denkinê him jî mûzîka mê Anatolya navîn bi hev re guhdar bikinî. Şeva yêlda ji bo Kurdiya Anatolya navîn çi ye, çima heta niha hêbî hatiye bîrkirin yani ew asîmîlasyona li ser me yek jî şeva yêlda hatiye wan de kirin. Em dixwazînê vê rokê êdin hûn ê bîrê Kurdiya Anatolya navîn vê rokê jî bikinî arşîv her sal pîroz bikinî. Belê me wek min gotiye em nîvanê xwe hûn li ser ekrana nîvanê me hunermend genco û nivîskar Mistoya Hecî. Xêr hatin, serçava hatin. Merhaba, xeyr selamet. Hûn xêr hatin, serçava hatin yani em neşkenan dihatine em ji niha de bênî spas. Ez ji temaşevanê me re jî bêhim egerkî tu qusura me hebin ji niha de me ev bikin. Keremke pênî me got ji me re stranekê dest pê bike. Stranekî coş em bira şevekî coş e. Belê. Stranekî bêjînes. Aydıl lolo tedgo milolo vakter bas bu hayado haya eseliyamno aydıl lolo tedgo milolo vakter bas bu hayado haya eseliyamno. Aydın dili kurtani gelle getişti hoştani min gu qeybe zmani li kurmancî nizanî
Aydın dili kurtani gelek düşte baştani men gu kayb zamani li kurbancı nizani aydın dilo lo dedi go çid go lo vakdar baz bu vakado ya esheliyam lo aydın dilo lo dedi go çid go lo vakdar baz bu vakado ya esheliyam lo بخمل و رشه شیرینی خوشه شیرینی خوشه زمان کردیم بخمل و رشه شیرینی خوشه شیرینی خوشه وای وای زمان کردیم بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه وای وای زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه وای وای زمان کردی بخمل و رشه شیرینی خوشه شیرینی خوشه وای وای زمان کردی بیتا فقیه کبرا خانیه کبرا خانیه وای زمان کردیم بیتا فقیه کبرا خانیه کبرا خانیه وای 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 زمان کرد به همراه بخمل رشه شیرینی خوشه شیرینی خوشه وای وای زمان کردیم بخمل رشه شیرینی خوشه شیرینی خوشه وای زمان کردیم سپاس خیر هاتی پروگرام همه از باورم تماشاوان من را گوتون حالی کاری من کرد بله بله امزانن في الحرم اناتولیا نازی تین آفکرن امزانن insan gudariya strane tetkin gül eklame tetkin le kazım biriya pekane em sehin baş naftikin em kazım tutup çizmer başa fabiki genco kiye deriye çünkü ders strana kir hesite ve dol gitti heye navete gencoye malak ve taybet juda kakleye em kazım tenaftikin kerem ke یاری سریدا از پر کیف خوشم کو لور دو جنین کرد پیش وانا از پر کیف خوش بوم داویه داجی از این آناتولی ناوین قرشهری کردن قرشهری جماعتاینا گنده چوله کرمانجان چوله گندی من نویخه گنده ترزیویه قشله جرتاینا گنده قشله داکی من جی گنده کلگه کلگ ترزه قشله به کاری کریک وانا گنده ما هرسیو گی یکن یعنی گنده که چونکه من بافکی من اوجی مامسته و اوجی مامسته تیتکم ام در برا گرینی پر جیو ام گرینی چونکه من سفتم القاره دنیزه بونی وردیه ilk sefte İskenderun nebuni paşa çünkü Karadeniz vurdiye daviye da cam çünkü Muşe Varto'ya
وارتو جبو من پر مهمه پر گرینگه جبو نچه به تایبتی بیرانین خوش من لوارتو هاشم من دمان بوی وی شویجی لاور چکی من دا وارتو سری سال پیروز کردن و شوا یلده اوج پرته هاشمن از دمان پیش تا از خلاواناج بکم از çünkü da yani ilgi buna müzik hebu bafki meji ame muşebun vartı keyboard orqa ki jamara sant men orq le texist kolam tukutun paşa işte le orta qaleşim bu men saz efsi saz li xist gitar li çey axara men li xist taki neski haftaş soli barveji من كلام قرشيري كرمانجي عشري رشيان من براف كرن من ألبومك تشكر نوبي ألبوم جبير بو از بانك برخات ادما يعني ترني دول مولا ترني كونسرت بانك مينام حواله و بانامات كنامه تاني برنامه دا همه بوي هنره بوی کلام خا بوی کلچر خامه داندکنی جابر دو هر کسی روش صلاف خطشین ما باز بکنی اشترا yani مرد کاری بیجی زاروکتی ده حتی نهاته هرتن نام موزیک ادا بوی نه انشالله انشالله ما زمانی خط حوالا کی دم تشکی تخوازی بپرسیم دست به که دیسا دو بیم خیراتن دنگیم بگیری نظام دنگیم تن نه evet dengi tevzini tamam deng yani ama gibi kek mesto berdavam bikni ama hindi sawarni genco yiro nivana ma herkes jiş qashirena براستی سربلندن که من لرندن از بیم هدی مزند بن پکن aile پکن مزند بگرد بن جهر درکا آناتولیا ناوین ایدن امی خدگینی از دخوازم مستو حجو یجی حجی مستو از بیم مستو حجو کیه جکیه ام دست بکه هنگ ناس بکنی از دخوازم هنگ ناس بکن مستوی حجو مالاتا آقابه از بناسه گمبونه و ورنبونه قبول ناکم چمکی امش تراخه نه و هوال گنجوی گوتی امجی جا آغزه چوله جا کردن چوله نه جا کرشیره نه نابن مستوی حجویه از نویسکار و چیروکبیج و دلدار کرمانجی ما خمخور کرمانجی ما مخابن افچندک لأوروپای ما لی هی مجیو من حشی من سوتا من خونا من لسر آخا چوله نه گنده منو گنده گنجو همبری هفن نابرم از چیاکی بچوکه گرک بچوکه ام روح نابینن لی گاوا گنجو دورده های کلام دکه دنگویته من راحت کل مالا من دا او قص نیزی که هفن او قص ان نیزی که هفن ده همان چانده دانه لسر همان حقیقته دانه ام حتی نها به شکل مزکنه و نها جی تصادفه که مزنه شبکه به شکل واتدار ده ام برگی هف هاتن ام دیسا حسب حال آخر که مالا پکان تیوی آوا بکو ام گیهاندن هف سپاس کن گلک سپاس از دخوازم بپرسم بشی اما یلده چیه دبن او پرتیکا داره جخانده دوی پرتیکه دا براستی بالا مکشان میخواست تو هنگ لسر بی مجاره قالب شبا یلده بکی و بره لکردی اناتولیا ناویجی هیویه انتنه بیه من هنگ گوری غلی کلین کر مثلا کسین روزیاتی پرس کر وانا جی جمرا وک کردین اناتولیا ناویج بی کر مثلا ایسانی بره دهاتی هردی هفت دور تاندر کم دبونه و بستیکی aralık هم بینی جیروک تو گوتنه کم دو گوتنه لیستوک دلیستنه و شوی تاری جبر کما شوین هین وانا قط ببین و شوین
دريج يعني قط وارن روی دريج وارن وی آوایی پیروز دکرنا هنگ خوارن چه دکرنا مثلا لور حناره روجلات حناره دخن وی زواج گوری مفسی مایه گوری تشتا چه دکن مثلا لکرد اناتولی ناویجی گوری من لیکولین کرید دگوتن بجیرک چه دکرنا نک دقاوراندنه او تشتانا جی جمع هیون هرکس گوری رفش آخد تشت چه دکرنا تو هنگ جمعه بحثا شب یلدا بود چه آوایی دهات پیروز کن یعنی چیه شب یلدا ساعتها خوش به از پیشه ببیشم از نه دیروک زانم نجی لکل نرم از تنه جروک بیشم و صوت جروکت زانم بو من جیش آنازیه که مالا که از لی بومه مالا که دلی جروک بیجی کرمانجی لی حتی داویجی اولانداییه لما آنی از ببی آلی دا گلک بشانسم و ارتقاظم bir meseleyci, mesela yeldayıcı, yoce şefçiliği, çünkü medgut şevatçılığı, şefçiliği, meceradukut, tabi vari da, ki aliye kirok bejiye da benirxinim. O tıpır da ارتقاظم dört işte ve bivan bedim berxi. Ya yekem kirok bejiye klasik, ya tasavvufiye, ya dineci kirok bejiye moderne. Ama dibirdaji vegerin dimavkirde Anatolia'ya da şeva çile biçi abayı bu deji minaken gelek başdan ki ez şahide vanım vekte gute bijerik çetkirin nokta kalandın servedaji ama biçek daviye binin ser sohbet ahı. Niha gava emde tasavvufi dönerin dibije beriye her tişti işk hebu. Kava emre kutka mukaddes yani Tevrat'e, tekbina Tevrat'e dibinin Xuday dibêje çi berî her tiştî min işq afiran dibêje. İşq hebû ya baqî işq bû. Lê em dizanin ki hebû li ser du beşa diçe. Gava işq hebe divir da ev derkebe, tarîç derkebe. Mücadeleya hür diyor jî têkoşîna hemberî hev jî derkebe. Heman tişt di pirtûka înseviyan de jî heye. Di Qur'anê da bi navê nûrê sûreyek heye. Bi navê nûrê. Heman tişt di baweriyê Kurdan yên kevin êzdiyakiyê de jî zerdeştiyê de jî hene. Riya heqîqetê, riya işqê ye. û çîrokbêjên modern gava behsa çîrokê dikin, çîrokê ji hekî dest pê dikin. Dibêjin çîrok gava însan ji cinnetê hate qewtandin dorda. Çîroka qewtandinê ye. Lê wek me ji gotê tasavvuf fêr nabêje. Çîroka ewil ya işqê û tariyê ye. Ev têkoşîna di navbera her da ji bûna her tiştî pêvaye heye. û wek hani em gava li coğrafyayê erdnigariyê jî dinêrin yo jî li astrolojiyê jî dinêrin hereketê rojê ji aliyekî ber bi aliyekî diçin. Em ji bo îro dibêjin çi şeva herî dirêj. Ne wisa? Şev dixwaze îro çi bike? Hukmraniya xwe dayne ser dinyayê bi dariya xwe her tiştî bike bin hukmraniya xwe. û sibê çi dibe? Îro dinya cilê xwe digwêrine payîz diçe zivistan tê. Em bo zivistanê dibêjin çi? Meha çileyê. Sibê destpêka meha çileyê. û em dizanin di salnameya me de du çileyên me hene. Çileya yekem ev e, çileya zivistanê, yek jî çileya havînê heye. Mücadeleya di navbera ronî û şevê da divan hurdiyan de diçe. Bistyekê hezîranê ya ji piştberê em bêje çi dibe ronî digêje lûtkeya xwe asta herî bilind. Bistyekê aralıqê de ya ji kanûnê de jî tarî digêje asta xwe. Hebûna vê çîrokê, çîroka tarîbûnê û roniyê divan di navbera van hir du dîrokan da diçe wîtî. û îro em vê dîrokê dişîn. Şeva herî dirêj e.
دستپیکا چله او وقت مرگوت تصوفی دا چله چیه؟ گوتی پناسه که پر اکه گرینگه چله صبره چله پایینه چله چابل ریبونه او داوی آخر نوروزه چله بچوک و چله مزه خر نوروزه دیگه او جبو گله کرد چه دبه دستپیک سرسال جنوبه بون نوروز او ام شفر دا دستپیک کرد صبرا کردان شفر دا دستپیک کرد او ده ام به شکلی دنیره او لگوری چروک بیجیا مدرن جی ام بنیره دیسا ام دبیجه اف چروک بیجیا برخدانه هیویه قابلتن اقاله کریا شفچت خواده حکمرانی خسر دنیله او بو امرونی نبینین هر چیتی دکه سرکنی ده برمه بنورن کرده اناتولیه جناب رونانی خود در کتن سرکن هاتن کتن ناز داری چولان امینو ازو گنجو قابل ام بحثی دکن ام دبیجن چه ام کردین چولینه سانی لی چولامه داریه چونکه نه آیدی میه لی داریه چه کریه ام حبسی ورکنه خواستیه ام هر چیتی بیر بکن او ام خیلی آیدی ور ببینن و ام شبا چله بیر بکن و بریا درگوشینا گله کرد دسپی نکر بو چا کن نوروز شبا که وقت نوروز جشن که وقت نوروز نده هات زانین هاتو بو جبیر کرن تنه وقت تالبت ام بمیرن لروشلات کردستان یا جی باشور کردستان به جوش دهات پیروز کرن ایرو لقادا هلمای همان تشت به شکل میشی کرده گفتم برا شبا یلغایی وره بیر کرنه شبا چلی وره بیر کرنه لی وقت ما گوتی قادا تاریخ حکمرانی خلیل خیر وی تین روژه جدی بینه هیویه دمه برخدانه دمه او امشی خیل جنوبا دکن او دگیشه نوروز خود ایرو دستپیکا میا ویه وقت من سیر دا جبوتی از درمالا که چروک بیجیا کردی لی سر دا حتی داویه اولان دادا مزم بود قابل ازاتم دکیه بابی من رحمتی نیزی هفته سالی آخو بود از کروی جناوی دویمه به شکلی بیجم و جماعت لیجه همون روسپی گن بود کاله گن بود من یارانی هر خوش جوان بیستن من دیروک جوان بیست من چروک بیجی جوان بیست لو ما از ببه اکیج سر بلندم او گابا دبو بستیه که مهی او جیواتا لمالا ما کنده بود بشارک کلاند گوتی نوک قیراند او دادم بر صحبته حتی برای جامعه جد صحبت خاطر جو صادق کردم دوگون امتحان شبیه بترسونه و بحث چروک نیسز آن کرده لی دوام امجبو جمان دو بین نیسز بلکه لعالی کنیه یا جا عالی دن آناتولیه جو بیش کلیده جمعه بحث چروک نیسز آن کرده چما برای شهر بترسه زوزوکا رونی واره که ام خلاصی ببینن برای جمعه ببه هفی که ام خبگینن هاوینه بهاره به شکل جمعه اکت کردن جمعه جی به شکلی بود از کازم کرد کرمانجی به شکلی بحثی بکن سپاس گلک سپاس تر باش وانی زمان براستی مجی وقت پیکان همجی دخوازم ما تیکه و آرشیو اونی دیسا حافظه ملتی هم اونی بیره از دخوازم بیوی آوایی گنجوش بپرسم گوازا وار بروی بجاره ده حافظی تا ده چا مای یعنی شوا یلدا یا جی شوا چله یا جی کالی ساله گلک ناوی وی هنه از دخوازم گنجوش شیرو بکه کرم که والله عايزي مينا ما مستوش شناك ما بيم ما شاء الله برند واني زمان اچروك بيجاكي هجاية يعني
من قال کرد زورکتی خدا امی گمگم بونی وارتوی از işte با çağına زورکتی من القرشله در باس نبو لبا çağına امی babamın öğretmen bu امی işte muşe buningye seri sole koli sole veriyordu kadın kurt خورد داتنا با هفته کنج جنا خط کردن خورد گوند کنج جنا خط کردن مال تگرین işte مالا اکت کردن رون آرد توپ تکردن شکر توپ تکردن تاشونا مالا که لابر حلاوه چت کردن حلاوه تخورن مینو ما شانوه که پشین شنایی حناکا در باسته بود evet biremin ben az bağırtıkım hin lavr hin devam tike ama hele me tabi hatiye bir kirni aji seri seri sale pirus kımer javr sala nu bebe sala biratiye aşuti u azadi herkesi aji tendürüsti تخوازمه yani çünkü da لسر حده مشه وان آوات کرن سر ساله باز اما تكيدنا هي سر شوا يلدا باخن لم خاطر هاج ما ترانكي بيجي اما درا ديتا devam بكني kulama kedem beni evet az kulama ki kurmanca Kırşehir'e men baraf kırbu ve kulama bim abolej perji has kırbu بجنانا زیا من تهلگنم قمیشه نابم کن از پلنم بجنانا زیا من تهلگنم قمیشه نابم کن از پلنم aman aman naz yamen aman veren kılaman valadül bilbuna letam teneman aman aman naz yamen aman veren kılaman ولا بالبربون لتمتنا برمالي ما يبحندك خشمالي ما يبحندك قران هرم زرسني تاينالك aman aman naz yamen aman rorana veren kılaman valadıl pirbuna letam teneman aman aman naz yamen aman rorana veren kılaman valadıl pirbuna letam teneman
بجی اشترا هر بجی هر بجی سپاس سپاس ام جی سپاس دکن دنگی تا صحابه سپاس بوا سترانی خوش اون صاحبی صحبت خب ترش دوام کن لی ام بخوادم پرس جدیه دن جه حواله مستوی هجو بپرسن کرم کن از ظالم تا نتنی یک پرسک انسان از باورم پرسکم تا دیگه هنه و دما تضاعفی جی از هیچ تکون کو مثل پرسپکتیوا من کار دار نتیم خیلی آهنگ نخیلی جدا هنه زمان وای که هنه بات هیه از خوازم مثلا چند پرسک بساندنه مثل نویسکاری کر پروژه شروع هنه مثل سر بارو که بنویسینی و belki tijnivanê me re ji bikarê bêjî bixwazin pirtûkê te bibînin bikirin ji ku dikarin wê bikin û mêvanê me jî ji bîra programa me hem li Facebookê hem li YouTubeê hem li Instagramê kar bikin û bişopînin ji kerema xwe re bikim. سپاس سایرگیان بله حتی نام من دو پرتوک نویسین یک جوان نوبله جیروکا دریجه از بیجم 2007 دا جوشان آپیکی درکت لسوید ناوی خود نابابوهی لراوسکی همه یاد نیجه 2009 دا پکانه به ناوی وشان پکانه چونکه ویکاوی پکانه پروژه خیلی بود لهمبری اسیمیلاسیونه دخواست هانی کرد ما آناتولیا چه جروب به چه رومان به چه تشتگیدم به هان پیشبرگ یک درخواست بود پیشبرگ گلک هجا بود حوالا چیده جنا دست خود دگره و برهمه او از مجی وی گاوی تام پرتوکک نویسی بود من دایی بود وشانخانه که ترکیه لستانبول جی آمجی پیشرانده بود گوتو بود تمام امدکارن درخن لی پیشترا من گوت هانی پکان پروژه خلوص و هیه از چه مطبلی پروژه پکانه نابم tam hani veşanxane dikare hani belaj bike ekş bike lê ez kesekî ji vê malbatê me malbata Kurdê Anatoliayê me çima keda min ya jî hestên min di nav malbata min de şîn nabin bi vê fikrê min wê gavê ji li jineya ekê ra pêşbirkê reşat mala wan ava pevanê jî hejayê xelatê dîtin û piştre vê من وقت پرتوک چاپ کردن و گلک جهان از باورم حوالن که دخواستن خبگینن چه برای پکانه دکارن خبگینن پرتوکی به شکلی خیلی دورا حتی هشت لیستکن منن شانویه هنه چندک جوان خلات کردن خلات ناو نتویج کردن لمادریدی به لبارسلونه خیلی لپاریسی گلک چیندن خلات چی کردن و هیچ نویسم از دخواستم کرانی بدم سر شانوگریه بچکتن شانو نویسینه چونکه ev değer medeheyi çağa bejim derhe medehe rehe Kurdê Anatolia'yı da ev rehe şanogeriye rehe dramayı hatta rahe çünkü em sukun hatine ev ruhat medehe خیلی ویژی ام دکارن دناب وی تراژدیا خدا جی کمدیای مزنج درخن اف شمر هیه گوتی ام هانی وصل مینی که هر تشتمه همو هستمه ده هنه یا کجماره دمی نه چیه با هنرمندن مدمی نه چیه ام بی درخم میدانه او از دخوازم بالا درخم و پرساته دن بازارو کن چه دخوازی گفت از هاتم سویسریه Armanca min ev bû hêjî ew e ez dixwazim bibim Tolkienê vî welatî pêşî Almanî başfêr bibim Almanî ji xwe Kurdî ez dinivîsim lê ez dixwazim dinyayekê navîncî ji bo zarokên me û zarokên Swîsrê ez bêjim ku aha Kurdên me dikarin wêjeyeke wisa ji derxin ji me re hedefam hê ev e ez serbêj dixebitim her roj antrenmanê nivîsandinê dikim û antrenmanên min bi gelemperî serekê ne ser şanûnivîsîne û li ser zarokan e bi vê şeklê xebatên berda min
بۆ پێشەڕۆژێ نها ez tiştekî derxim dernexim ez wê nizanim nikarim tiştê bêjim çimkî ez hêjî di vê lêgerinê de me ez dizanim ki ez ê tiştekî baş derxim ew di min de heye ez vê işqê xwe de dibînim nebêjin alê çiqa qayîl bûye falan lê na ez vê işqê xwe de dibînim ez ê binivîsim rojek min nivîsî û min xala dawîn lê xist ez ê dîsa bawerim li ber ekrana Pekan TV'ye çünkü hakikaten Pekan li hemberê pişaftinê asimilasyonê barekî giran hildayê piştaxı ez ê bêjim vaye hevallo ji dest min de cî ev hat aha em dikarin vê bi vê ve bimeşin vê reyê bi vê şeklê ez dikarim vek bikim lê niha ez nikarim bêjim bo sibê roja ez dixwazim vê bikim vê nekim spas از سپاس بکنم امید به چهار جواب بنده شانوی تا و جیروکی تا به مثلا من هیچ ندیگه شانو یعنی تیاترویه نه من هیچ ندیگه لطفا جیروکی گفتنه مسئله اصول ناوی هیچ ندیگه نه همه تزوید تشتی چه که تشتی کرب قیمت و تایوت به هم ده حتی به ترابینی به هنرمنده و ترابینی هم سپاس بکنم نها امید دیسا سرانکی genco bixwaze em ê paşê dîsa devam bikin. Ez kelamekî klasîk bêm cewera kelamê Aydilberê لباغ من bu zivistan ay dilberê dem gulistan لباغ من bu zivistan ay dilberê dem gulistan ay dilberê dem gulistan çelmisi bağım bostan veranezim malem kıran ay dilbere kemen alem fehye teyran edi kale nekmaşeki her behalem ay dilbere kemen alem fehye teyran edi kale nekmaşeki her behalem تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی تو هم گلی هم ریحانی تو هم دردی هم درمانی هم حکیمی هم لقمانی ورانزم مالم خراب ورانزم مالم خراب آی دلبره قمنانم فخیه تیران ادی کنم نخوشکی پر به حالم آی دلبره قمنانم
اخیه تیران ادکانه نخوشکی پر به حاله سپاس gelek spas ve her hebi سپاس مجربن سپاس ez pirseke işte bikim vek hunermendekî Kurdê Anatolya navîn tu zêdetir li ku konsera didî yan jî tiştekî balkê serî te re derbas bû yan jî tu li kijan bölge zêdetir tu diçî yani. والله از زیده زیده ترم دعوتا دعوت زیده کردمه قرشیری خنجی بیجی از به مستوی حجرو او که مه بهورا اوی دوکی خیش بازی دیه ایجی ساموله تمامه ایجی نیسکی 15 سالنک پر زیده ترما دوله او که بازی دیو دوله بازی دیو جی پر ترما جی جی ترما اوروپا جی سولا چونی جوتم مهافده جی لاوردی چیده ما مهافده لار نواس کرد پکانه نه پروگرام که خواهی بیم شبا پکانه işte şaba pekane bu işte festivalin konserin dolun davetin ami lavadarına dert kavni az jabrdoji bu pekaneji mevan perveriye pekaneji spostkim ma davata vrakrin dayın khat tavizini herkesi ma tavize bu veji ما هر کسی پکنه پاروکا تعقیب کن انشالله کرده میاناتولوی نویجی هاتن برا مهودن آسکرن دا تشتک پر خوشه پر سپاس کن بوی با همیش سپاس تکنی مگو تشتکی بالکی سری در باس بویی یعنی والا تشتکی قومیک سر مستوی بیم مستو قارشی منه دولا که مستو گو دیگو کنجه کردستانی خاکی گو مگو مستو وامرو تنه مگو کنجه شال شپک گو وامرو هنه تا خاکی گو نیسه مستو 2 متروی اجی 9 مترو ما نمبری ما دپر من کنجه مستو خاکرن نیسه از ایچه دو قیب بوم از ایچه من هوالا جامعه کنین گفتن تو بانک چند داره بالا من گفت مستوی تو خوزه بانک داره پاشه میگو نیست مستو قمیشم من نو میگم مدار خستن ای پرتش کم بوی من والله تنافقه بعض دركتيا جورن تقول تحقق نكر اوش تلي من ما يعني ازيو بين ترى اما تگو که امان ها تگو ما کلام که ترکت عمل دوله ما نه ما کرمانج دست بیکر کرمانج خلاص کرد مالا طاقت زادم دقیقا که اوی بجوانی کنجه کردستانی تا هنگ مزن آتنه کنجه خش این با منن تو بشنی زدم لازم تنا تو بشنی جانا رايته ام تركني بیرانین که باش براستی انتخازم به ستران بردان بکنیز باید شما چله بره کلام آف چیر کتاب کیف خاشی که در باسته کردن مجی اصلا هنک کیف خاشی هیویدار میوان مجی تماشوان مجی حز دکنه گودار دکنه ام دیسا سترانه که اشته گودار بکنی سترانه که اناتولیا ناوین کیجان دخوازی بیجی یعنی از کلام که ولیه بیم تمام کلام بنار بله کرم
سری مالی مرا مرم یاد رزیل دپیته سری تراد منگاری سله آی بنار تو هرامی سری تراد منگاری سله آی بنار تو هرامی بنار تو حرامی لبر حاجی یا ناگری جای عشمام مگر شنوی بنار تو حرامی مرل مهل خواه مپسینه مدد و خر چار پزا این خوش نویه شناگزا بنار تو حرامی بنار تو حرامی لبر حاجی یا نگری جانی عشمام گفشاناوی بنار تو حرامی بنار یاراتم حتی کمرم ناویتم قاپی حکومت یانی تم بنار تو حرامی قاپی حکومت یانی تم بنار تو حرامی بنار تو حرامی لبر حاجی یا ناگری جانی عشمام گفشاناوی بنار تو حرامی دنگت صابن سپاس بجیشترم جنجو فازن جته پر مثلا تستران بيجي أنا كل نالين تود مليون خارج نك خارج بتين هنا يا جستران كتا بيجي ها جواز ترانا بيجي أستراني تدبيجي مثلا هرتم مدبي زاربنا من جندي من حرام أمي أناطوليا نالين دراسي كرفاشن يعني أبناء كم كشتر بوي إدول هي اللي هرمين لأناطوليا نابين يعني من تركيا خدا بيشي أبكي بيست سربلند قناة از پرجی جی هست که انسان که پر رنده حوالتی ما جه کفلتی خش پر رنده یعنی قناة برانگ خشی از زانمه او جی انسان رندن سربلند قناة چکی خدا ما سترانه بی گودارد کرد پاشه کم خریکان ارگین و ازمان وانا درکتن yani etki vanda mamas من پر قلت هذا وانا هبون yani زده ab keji tabi şivan perver helime kasetevi hevun yani bu kurmancı من bana takip kırın
باز و حوالی لما تماشا بکنی از ور جا دکن جبو کن بکارن پروگرام من دوامlı çekin ve ben alkariya me bikin û weşana me hem li ser Facebook'e hem li Instagram'e û YouTube'e ez rica dikim hûn par bikin û bişopînin û wekî dijî temaşevan dipirse dibêje em dixwazin genco û Musto piştî bahsa xwe şêrê bikin ji me re lê plana me heye em li tenê li ser gundê me Anatolya dora Kırşehirê em programkê çekin ama em dîsa jî dixwazin û niha jî bi qurtasî piştî qala gundê me dora Kırşehirê bikin. Genco, tu beznê me te dest pê bikî yan ez dest pê bikim? Valla Musto te tu çürük bêjî terin qebile bikî. Tabii. Dixwazim qurtasî bikim. Gel heva zayrê ji ku em dixwazin di pêşerokê de di derbarê Kurdên Kırşehirê de bernameyeke têr û tije çêkin ji me. Lê ez bi qurtasî dersê bikim. Li aliyê Kırşehirê bi gelempirî ji anî li deşta Çolê, aliyê Çolê û aliyê Okçî û Okçiyan ez bêjim nêzî 54-55 gundên me Kurda hene. Hejmara van wek Kurdên Konyayê nezêde ne, gundên me biçûk in lê erdozgariyek tew û tije Kurdên me ne. Hani di navbera de gundê Tirkweş tune, Êş tune, danûstandinê me hemû bi hev raye bi vê şeklê hani li wir hinterlandeke Kurdî heye. Em dikarin vê pişt re têr behsê bikin. Ev Kurdên me reşî ne. Piraniya wan piştî fermana islahatê hatine aliyê Kırşehirê lê beriya wê jî hebû. Hani divên Qaraca Kurd hebûn, işte çend gundê Madilî jî hebûn. Lê Kurdên me reşî bi gelemperê piştî 1840 da ber bi Kırşehirê hatin. Em dikarin di bernameyeka din de têr behsa bê bikin. Mala spas. Ez xwazim tenê piştî din bipirsim zimanê va pêncî gund hene ne? Evet. Ziman û em bêjin şîve dibêjin ya heme yek wek hebin yan farklı ne? Ma hemû wek reşiyan, reşîne ji piraniya wan anî êlên reşiya kirin. Mesela Şêrbil hene, Mifkê hene, Malikê hene, çend êlên me din hene, 5-6 êlin hemû jî wek reşiya. Anî denkirina an wek hebe. Tu guherî nav datine. Aliyê Konyayê wek em diçin mesela Serkî cuda denk dikin, işte reşî, Canbegî cuda denk dikin. Lê Kurdên Kırşehirê kimsê de wek hev denk dikin. Yani homojen divê alî de. Gelek spas heva Musto. Bi rastî jî ew di 5 deqada 3 deqada mirov nikan ava Kurdê me Qirşehirê wine ziman. Wek hevala min ê Zayrê jî gotî em ê rojekê roja Qirşehirê çêkin. Roja gundê me yek bi yek em ê hêvîdarin çê bikinî. Lê me nizanî wext çawa derbas bû saetekê me wanî dawiyê ez dixwazim gotinê wê dawî heynînê em giran bername xwe teva bikinî. Bi gotinê genco bi stranê genco em dixwazinî programa xwe dawî bikinî. Destpêkê gotinê xwe dawiyê bên pişt re jî em ê bernamê xwe dawî bikinî. Kerem ke heva Mustafê. Birêz Mustafa. Dîsa ez spasiya Pekan TV dikim ku ev derfet dane me îro şeva çilê bû, şeva hêrî dirêj bû û mezinên me her gav digotin îro bira mihbeta me, parvekirinên me her tim hebin em bi vê şeklê pêşbaziya roniyê bikin û Pekan TV'ye îro ev derfet da me ku me em xwe bigihînin roniyê vê şevê nîvçû bikin bi vê sohbeta dilger me xergihan de hev em hemû li cihên cûr bi cûrin lê dilê me yek e loma ez spasiya Pekan TV dikim û hemû xelkê me ra dibêjim şeva çile li we pîroz be bi heviya Newrozan bi heviya ronahiyê spas. Gelek spas ji bo hatina te dem neşkenandinê ez dixwazim gotinê genco jî bigirim piştî wê jî em bi muzîkê berdewam bikinî. Ez jî pir kêf xweş bûm ji bo
دعوت و از پر سپاس کم بوی پکن تیوی پر پروگرام کی خوش بو سپاس جبرا روزا کی دن امه پروگرام کدن انشالله به هفته بینی هر کسی را صراف نیست اما برنامه پر به هفته چکنی هیوی دارم انشالله بری مهین پروگرام نگرتیجی از دخوازم گوتن زایره جی بگرم لی یعنی زایره و تب هفته از دخوازم او ایریشین لسر لیلا زانا وک جنین آناتولیا ناوین وک پیکن از دخوازم بیم براستی هم شرمزار دکنی لیلا زانا تاجا سری کردای لیلا زانا سمبول دموکراسی لیلا زانا سمبول آشتی و آزادیه اور ایریشانا جی ام شرمزار دکنی از گوتنا خیلی دایی جی دبیم حتی برنامه که دن بمینین دخواشیه دالی ام بسدران گنجو دایی بکنی برنامه خواه از زایره جی کرم که سپاس دکم حوالا منی دلال اجی دخوازم بیجم سپاس زنیوان ما ایرو بمرا تماشا پروگرام ما کرنی و تهل مربونی هم نیوان ما ایلور هم جی تماشاوان ما ایلمال گوداریا ما و تماشا مدکنی اجی شواوی یلدار شواوی چلی پیروز بکم از هیوی دکم همه هین پر پروگرام به هفرا چکن از خوازم جناها با جی بیجم هفتا پیشی امه سربلند قنات بینن سر پروگرام داوی هفته از هیوی دکم من همه گیشتک بمرابن و لی تماشا بکن و وقت حوالی دینجی گوتی ام دخوازن من دیتا از بیجم اگر که دوباره کر لی ام بی تماشاوان نکارم پروگرام چکن جبوه از جوار اجرا بکم پروگرام ما تحقیق بکن و پار بکن و سپاس بکم ایوارا وقاش و کرم که حوالی هنرمند گنجو هر باد که هر یالا باد که مانگا بلگ هود که هر یالا باد که هر باد که هر یالا باد که مانگا بلگ هود که هر یالا باد که مانگا دگونگ بردا هر یالا باد که آود تا سیور ندا هر یالا باد که مانگا دگونگ بردا هر یالا باد که آود تا سیور ندا هر یالا باد که هر باد که هر یالا باد که مانگا بلگ هود که هر یالا باد که ماد کامن مینا پیزا هر یالا باد که لقرشی خورتا دلزا هر یالا باد که هر باد که هر یالا باد که مانگا بلگ هود که هر یالا باد که مالا بارکلی چونه ورالی دینله دینارم گوشت مخوارن مشکو مارالی گچلرن دلی برمالیامن گوشت مخوارن مشکو مارالی گچلرن دلی بالامن سوی ملولو بردستو ملو دلالو